دپان حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہندس ات وفاتس پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھُو نہٕ تُہۍ شربت بٲگراوان، کیٛازِ چھُو نہٕ تُہۍ ماتم وغیرہ کران کینٛہہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وٕچھو حظ، با عزت و احترام کرو عرض کہ اسہِ نِشن چھِ پروردگارس پتن پیغمبر گرامی، تٔمِس پتن اہل بیت اطہار علیہم السلام، یِم زن سانہِ خٲطرٕ درجہِ بلند تھاوان چھِ. اسہِ اگر گرِ تہِ کانٛہہ اولاد کٲنٛسہِ مران چھُ، سُہ چھُ گژھان، سُہ چھُ امام حسین سٕنٛدِس فرزندس پٮ۪ٹھ ماتم کران. گرِ اگر کٲنٛسہِ مول گُزران، سُہ چھُ گژھان، سُہ چھُ امام حسین علیہ السلامس پٮ۪ٹھ ماتم کران. یعنی کانٛہہ تہِ مُصیبت اگر اسہِ یِوان چھِ، أسۍ چھِ امام حسین علیہ السلامس پٮ۪ٹھ ماتم کران. یعنی اہل بیت اطہارو علاوٕ نہ. باقٕے روٗز کتھ دپان خلفائے ثلاثہ اگر اہندِس وفاتس پٮ۪ٹھ کینٛہہ آسان چھُ، تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ ماتم کران؟ بے شک تُہۍ چھِو قبوٗل تھاوان، تُہۍ کٔرۍتو ماتم. تُہۍ چھِو قبوٗل تھاوان، تُہۍ لگٲیِو سبیٖل. تُہۍ چھِو قبوٗل تھاوان، تُہۍ گٔژھِو أکِس جایہِ جمع، کٔرِو ماتم، انشاءاللہ أسۍ گژھو شریٖک تتھ منٛز. تُہۍ چھِو تٔمِس شخصس ونان ژٕ کر تٔمۍ سُنٛد ماتم یُس نہٕ قبوٗلٕے تھاوان چھُ. یہِ چھِ نا انصٲفی.